Ikaze turanabasuhuje bantu mukomeje kudukurikirana, tubahaye ikaze kandi tunabifuriza amahoro y'Imana, mugire impagarike n'ubugingo. Uyu ni umunsi w'ikiruhuko, abantu benshi bari mu ngo, ntabwo bagiye mu kazi kagiye gatandukanye ka minsi yose, ari abakozi ba leta n'abakora ibindi bigiye bitandukanye. Turabasuhuje rero, tubahaye n'ikaze mu biganiro byacu, kandi munyarukire kuri kino gitangazamakuru cyaguye gikorera ku murongo wagutse hano ku ikoranabuhanga rya YouTube. Turabasuhuje, tubahaye n'ikaze, tunabasuhuza tubifuriza no kugira ikiruhuko cyiza, ni ukuvuga ngo ni wikendi. Mwe mwahinduye akazi mukaba mwiriwe mu rugo uyu munsi, mukaba murimo mukora imirimo, dore ko icyumweru kiba giciye ari na kinini. Tubaye ikaze mu biganiro no mu makuru yacu tudahwema kubagezaho, ni ku Muvumo Online TV. Turabasuhuje cyane mwebwe abaherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abaherereye mu Burundi, Uganda, Tanzania na Kenya, mwese tubahaye ikaze. Abaherereye mu migabane y'i Burayi, Aziya, Afurika, Amerika n'ahandi hose tutababwiye, tubazirikana. Turagira tuti mwaramutse biherereye naho uri mwiriwe, abandi umugoroba mwiza, kuko ku isi hose ntabwo bwirira rimwe, ariko twe aho duherereye turagira tuti igitondo cyiza. Ni amakuru ujya mu gitondo rero, ariko wowe uza kuyumva mu gihe kitari iki gitondo, nawe ntitwabura kuguhereza ikaze kugira ngo wiyumvemo ikaze kandi ubana natwe. Kanda subscribe, comment, share, like kugira ngo ukomeze kumva amakuru meza cyane tube tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Reka rero mikoro zacu tuzitunga hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rucuru imirwano hagati y'ibintu bya M23 na Wazalendo muri Chahemba na Cambabuye, ni ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri turiya duce. Reka rero tuyabaramburiye gatanu ku kandi, namwe mukomeze kudukurikirana. Imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe na AFC, ihuriro rya Fleuve Alliance Fleuve Congo, n'abarwanyi barwanya Wazalendo wo mu mutwe wa CMC. Mu masaha ya nimugoroba yo kuri uyu wa kane ku itariki 8 Kanama 2024 ku misozi ya Cambabuye na Chahemba mu mutwe wa Bukombo, umutware wa Bwito, intambara yasutamye ikomeje gucaba ibintu hagati y'inyeshyamba zitwaje intwaro za M23 ndetse n'abawazalendo barwana ku ruhande rwa leta. Inkomoko yacu yerekana ko ahagana mu masaha ya saa 3 z'ijoro aribwo iyi mirwano yatangiye hagati y'aba beligerente basobanura ko Wazalendo yashakaga guhungabanya umujyi wa Muhogozi, atangirana no guhagarika ingendo z'umuhanda ku muhanda wa Kicanga Mweso. Iki kibazo cyateje ubumuga bw'imihanda ikasima ikigo giherereye munsi ya kilometero umwe uvuye Ikahira ku bwinjiriro bwa Kacemba. Ni ibintu byakomeje gukomera rero, nk'uko bikomeza bigaragara ku mafoto turi buze kugenda tubereka. Ahangaha ingabo nyinshi cyane zakomeje kuba ziri muri uriya muhanda. Kubera iyo mpamvu ibintu bimwe na bimwe bya M23 byerekeje Ichehemba bikurikirana na Wazalendo wahise
werekeza ku musozi uturanye na Camabuye. Camabuye. Ibi rero byakomeje kuba bitameze neza. Umuhanda wafunzwe kugeza amasasu agabanutse, ariko byari bigoye cyane, nta nkomere ku ruhande rw'abasivile kuko byari kure gato. Twabonye iyi mirwano kure. Twese twahatiwe kudakomeza inzira yacu tubitegetswe n'abarwanyi ba M23. Igihe cyo kurwana hagati ya M23 n'abawazalendo, Madirisha wa Jem, umumotari ukomoka Ikicanga, niwe wari mutubwira iyi nkuru ko yayiboneraga kure. Yakomeje ibagaterera nzamba hagati y'inyeshyamba za M23, ibintu bikomeza kuzamba pe. Bikomeza kuzamba, abaturage babireberaga kure kubera ko nta nkomere z'abaturage twabonye muri no mirwano yaba yabahuje muri ano masaa 3 za nimugoroba. N'ubundi rero ahagana mu masaha 11 n'igice z'umugoroba nibwo imodoka zasubukuwe by'agateganyo, nubwo kurasa rimwe na rimwe byakomezaga kuba bizamwo gake gakeya. Amapikipiki n'amakamyo byahagaritswe ku mpande zombi z'iki gice, byari byemewe gukomeza inzira zabo. Mu minsi mike ishize, amakuru amwe yavuze ku gitero cya Wazalendo cyagabwe ku birindiro bya M23 muri Chahemba na Camabuye, bitera impungenge abaturage b'abasivile. Iki gitero cyari gikomeye cyane ku ruhande rw'abawazalendo kuko cyari igitero cyari cyoherejwe n'abawazalendo bitwaje ibitwaro binini bikomeye cyane. Abasivile ubwabo byarabahahamuye, ndetse na M23 biyitesha kuko yari intambara ikomeye cyane yatumye M23 ihatakariza byinshi. Nshuti zacu z'akadasohoka rero, reka tubabwire yuko amakuru yacu y'uyu munsi tuyasoreje ahangaha. Tubabwira ko amakuru yacu arakagaruka. Commentinga, usharinge kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu makuru akomeye cyane ya minsi yose tubagezaho. Urabizi ko tunyarukira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukahita tubabwira uko byose byagenze nta guca ku ruhande. Ayaka kanya na tuyasoreje rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mugira weekend nziza, munakurikirana n'ikinyamakuru cyanyu Muvumo Online TV. Cacaho, mwari kumwe n'iki kinyamakuru mukunda muri benshi.